APHLC এই পাৰ্টিটোৱে যোৱা কেইবাদিনৰ পৰাও প্ৰটেষ্ট কৰি আছে ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আৰ্টিকেল 244A যেহেতু তেওঁলোক বহুত উত্তেজিত ষ্ট্ৰংলি ভাষণ দিয়ে আৰু এইটোৰ পৰা আমি খবৰ পাই আছোঁ মানুহ চব এটা পিচ এণ্ড ব্ৰিচ অফ পিচ হ'ব পাৰে তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিল তাৰ পিছতো তেওঁলোকে জোৰজবস্তি কৰি আছিল আজি তাহাঁতি আকৌ জেংখা এৰিয়াত প্ৰটেষ্ট কৰিলে প্ৰটেষ্ট কৰোঁতে ৰখাব যাওঁতে বাধা দিব যাওঁতে তেওঁলোকে জোৰজবস্তি প্ৰটেষ্ট ৰেলীটো ওলাই পেলাই তাত এখন কাঠৰ দলং আছে সেইখনো ভাঙিব চেষ্টা কৰিলে উপায় নাপায় মেজিষ্ট্ৰেটে ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু আমি তেওঁলোকৰ লিডাৰ আৰু কিছুমান মানুহক উঠাই লৈ আহিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত নেক্সট একশ্যন কি হ'ব আমি চাই আছোঁ As stated by the APHLC leaders, they said that they are protesting. I mean, they are having this mass rally peacefully. It's so not peacefully. If it was peacefully, they should have stopped when they were asked and declared unlawful. They were never given the permission. So right now, what section you have given? We are thinking about that, and you'll get to know later. Okay. So right now, how many persons have been detained? We have detained some persons. We have not calculated how many right now. The process is going on. And as per our knowledge, that they will be organizing this mass rally by tomorrow in Hamrin itself. So what will you say about this? We had an information that they are planning to gheraw the DC's office tomorrow, but this permission has not been granted to them. So today we have already taken the step. So I don't think so. Tomorrow they should try, at least. So regarding this Article 244A had been the Hilly people, they have been demanding since decade. So regarding this matter, I'm not the authorized person to comment on that. Thank